sa atong mga pagbasa karon mga igsuon, doon na importante kaayo nga pagdapit nato nga atong klarohon, tin-awon nato unsa man mga igsuon, ilabi na kitang mga Kristiyanos karong panahon na gyud. Unsa may atong tin-awon o klarohon, kanibang unsa may atong padulngan sa atong pagpakabuhi sa kalibutan. Asa man nato gidala ang atong kinabuhi. Kay labi na karong panahon na mga igsuon, nindota kaayo, kay halos tanan mangayo gyud bunyag, masuko pas parig dili bunyagan bisag wala makasal sa siban, sige og pamakak. Apan pangutana, humagbunyag, asa man nato gidala ang atong kinabuhi? Meaning unsay direksyon ba? Klaruhon nato ni, ilabi na akong balikong kitang mga Kristiyanos karong panahon na, ngano, kay kining direksyon nato mga igsuon, mao man ni ang tumong punting nato aron nga doon na tay buhaton kay panaw man kani atong kinabuhi sa pagpakabuhi sa kalibutan, atong dawaton og tuuhan ang atong pagpakabuhi dinhi usa ka panaw. Sa ato pa kung panaw naatay padulngan, nya aron makaabot as atong padulngan, kinahanglan nga mulahutay ta. Kay og di ta mulahutay, mupundo ta, unsaon man nato pag-abot sa atong padulngan. Would you agree with me? Mamana siya. Yang anong kinamay ako invitation mga igsuon, doon kay mo man ang gisgutan sa unang pagbasa. Nagikutlo sa unang basahon sa mga hari. Atong balikon ha, unsay gihulagway nato sa unang pagbasa. Di ba kita gihulagwayan mahitungod sa usa ka propeta sa Dios nga ginganlan og Elias. O muna siya. Nya si Elias nagampo, unsa magiampo ni Elias? Maintag mamatay na ko Ginoo, may barong pagampo o. Di ba? Na kanang tao mga igsuon nga magampo ana, muna yung mga tao nga wa nay lahay. Gani, unsay nadungog nato, gasigi na lang siya katulog. Wa nay lami, nipundo na siya. Pero luyo aning tanan mga igsuon, luyo aning tanan nga wa na say kadasig, sige na lamang sa kahigda, sige na sa higda na lamang, di na layan mo liok. Layan na siyang mahumana yung kinabuhi. Pero tanawa, si Elias gipadaygan sa kaayo o gugma sa Dios mga igsuon. Luyo ni ining iyang kasinatian. Nga naman, kay gipadala sa Dios ang usa sa iyang mga manulunda. Kabalo mong manulunda? Hello? Bisaya, guni kaayo. Unsa man ang manulunda? O anghel. Dili man na Bisaya ng anghel, kay in English anghel, angel man. Yung ibutangan rag-etch sa tunga aron mahimong anghel, di binisaya. Dili ba? Oh, muna kugihan na to anak. Oh, ang Bisayan is manulunda. Muna siya. So gipadad-an si Elias sa manulunda sa Dios aron pagdasig, no? Ya unsay giingon sa manulunda sa Dios, kaon ayo sige higda kay maluya ka. Di ka kaabot sa imong adtuan. So sa to pa sa imong panaw, maluya ka, mupundo ka. Sa pag-abot nimo dito? Natuod man, atong nadungog si Elias, pagtanan niya sa kilid, na may pan. Oo, no? Yan na po'y tubig. O, giparis gyudan, one solid, one liquid. Oo na. Unya, may kaon si Elias. Human niya kaon o sa iyang gibuhat. Balik na po sa higda, wala sa gihapon. Wagot sa gibuhat. So muna nga, gidasig na po siya sa
manulunda gina ayo si kay kay maluya jud ka jud. Nya di ka makaabot gyud sa imong panaw. So sa gibuhat ni Elias, ni patuo siya, may padayon sa siyang panaw, muna nga kapatan kaadlaw niyang panaw, naabot siya sa bukid sa Ginoo, bukid sa Dios, gitawag og Sinai. Now, mga igsoon, sa pagbasa ni ini, nakahinumdum na ang nakita din ako mga igsoon sa pagpamalandong, kita karong panahon na. Muna ako nakita sa atong palibot karon nga pipila ka na to o nakasinati ba mo ni ini nga maabot po ang kawalay-lahay sa atong kinabuhi. Kanang mga discouragements ba nga di na talayhan, igo na lang tang mupundo apoy kapuslanan, dinara ko, mga amahan, may nga, sige trabaho, na akong anak na adik na, akaling akong sweldo, ako na lang ipondo para piyansa, hindi ka pabuyag. Di ba? Anang? Mga anak ko biya, sige eskwela, walay na dato anak, pag uli, wapo kay ginikanan, kay sige pong wala, umanaa, magsige pong away, makaulaw sa silingan. Dili ba? Daghan kayo mga igsoon nga maabot na sa atong panahon nga di natalayan. Kalang, usan na lang ato kamwat may na lang. Dili ba? Oo. Mabita na mga igsoon, una sa tanan, kinigihulagway na to, mo po niya paghulagway na to, nga kilang kabalo nga mukat-on ta atong dawaton mayson, nga ang atong pagpakabuhi sa kalibutan, usad di ay kapanaw. Akong usbon ha. Ang atong pagpakabuhi sa kalibutan kitang tanan, usa di ay kapanaw. Nya kay panaw man, nagot ay padulngan. O kanus ata mo abot dito, wala ta mahibalo. Importante, ni panaw ta. Mamahimo mo abot ta dayon, mahimo po nga dugay patakayong mo abot. Would you agree with me? Ingon ni anak, ang atong pagpakabuhi sa kalibutan. Apan isip mga Kristiyanos, mga igsoon, isip mga binunyagan nga nakadawat og pagtulunan ni Kristo nga gitawag og kamatuoran. Pangutana, kita nga mga Kristiyanos karong panahon na, kung atong tuwan nga panaw day ang atong pagpakabuhi sa kalibutan, asa man ta padulong? Unsa may direksyon nga atong gihatag sa atong pagpakabuhi sa kalibutan. Aron nga sa atong pagtataw sa atong direksyon, naatay buhaton, aron mula hutay ta. Kaya kung wala tay buhaton, mupundo ta, di ta kaabot sa mao nga direksyon. Would you agree with me? So pangutana, asan dahil nato gidala atong kinabuhi? Kita mga Kristiyanos sa atong papakay sa kalibutan. Sa atong direksyon. Mo na niron mga igsoon, isip mga Kristiyanos, isip mga binunyagan, nga nakadawat sa pagtulunan sa Ginoong Hesus nga gitawag og kamatuoran, dinhi ato ng usbon ang atong pananaw o pagpanabot sa atong panaw sa pagpakabuhi sa kalibutan. Kay kung ang atong pagpanabot, pananaw sa pagpakabuhi sa kalibutan, atong direksyon, para raniining kalibutan na, nansamara nga wala ta kadawat sa kamatuoran nga gitudlo sa atong Ginoong Hesus. Kaya ang gitudlo sa atong Ginoong Hesus, mga igsoon, ang atong paano sa pagpakabuhi ng kalibutan na, ang atong direksyon, di man para ni ining kalibutan na. Nga naman, kay ug mapara ra ning kalibutan na, usik, sayang ang atong mga kahago o pagpakigbisog nga mamiya ra mapunta ni ining kalibutan na. Would you agree with me? Kitang tanan, mamiya ra gud ta. O kanusa, o sa usang pamaagi, walay nahibalo, mga igsoon. Mabita na kung di pa panahon na to,
Bisag unsaon pa natog hikog, maluwas ra gud ta. Kay masakpan man ta. Nya naalanganin, di naangol, di mirise. Pero maato na ganing panahon mga igsoon, bisag himsog pagkakaayos nga tanan wago kay sakit wala maintenance, gajaging ka kay panahon naman nimo gipaak ra kag irong buang. Ya walay kapuslanan mag-finger pointing ta. Ngano man, dawato na tong kamaturan nga anak mo pa magiha ang imong pagbiya sa kalibutan. Absurd? Yes, because that is faith. Faith is absurdity to people of reason. Because ang pagtuo, nagsulti na to, nakitang tanan, mamiya ra gyud ta dinhi. Would you agree with me? Mauna. Muna nga atong Ginoong Hesus may isuon, nagtudlo na itong pagtulunan nga gitawag og kamatuoran aron nga sa ato ang pagpakabuhi sa kalibutan atong makalandrakas atong mapuslan makalahutay ta pag-abot sa ato ang padulngan. Nya sa may atong padulngan mga igsoon sumala pa sa atong Ginoong Hesus nga humanin ning kalibutana nga namat-an nato kahayag nga na-enjoy na kaayo ta nalimot ang mamiya ta dinhi kay nalingaw na kay ta sa atong pagkasingkuhan mamiya ra di ay ta na asa man atong direksyon na aday kalibutan nga atong pagasudlan sunod nga atong pagasudlan unsa man ang kalibutan nga gitawag og kinabuhing dayon. Pangutana, tinuod ba ni? Tinuod mga igsuon. Kay ang kalibutan sa kinabuhing dayon ang iyang kamatuoran wala na mag-agad kung may pagtuo ba ta o wala. May pagtuo ka o wala, dili na isyo. Ang kalibutan sa kinabuhing dayon, naana siya. It exists. Kaya doon ay mga signs, kaning atong mga desire. One of the signs na naandaan. Kanya, sumala pa sa atong Ginoong Hesus, mga igsuon, ang kalibutan sa kinabuhing dayon, duha ra gyud ang atong kapuyada, ato kuning balik-balikon, kaning mao nga tema. Unsa man ning duha? Una, ang gitawag og kahimayaan, kalipay, nga gitawag og langit. Ang usa, kasakit o pag-antos, nga gitawag og impyerno. Wala ta niya hadluka mga igsuon. Wala ta hadluka ana. Kundi gitug-anan ta ning kamatuoran na aron masayod ta nga ang langit ug impyerno mga igsuon mauday na siya ang padulngan nato sa unsa mang dalan sa kinabuhi ang atong gisubay karon ang atong panaw. Kaya ang langit ug impyerno mauday na siya atong ganti sa ato ang mga gipangbuhat mamaayo mon o madautan dunay ganti at the end of the day we ato nang dawaton mga igsuon. Unya akong papilion ta asa man ta aning duha. Wa kay magpa-impyerno. Kita tanan palangit gud ta. Would you agree with me? Unya kay nakanindot ani ron kay ang langit mga igsoon di man ta makabuot. Di man ta mo'y makabuot unsaon nato pagsulod sa langit kana may requirement didto. Maayo unta ko ang pagsulod sa langit pareho din sa kalibutan. Nga og di ka pasudlon anang building nga imong bayran ng security guard. Di man ana. Or parehas kalibutan, og di ka pasudlon mangita kag amigo nga makasulod aron mamukong. Di man. Kaya ang langit ug impyerno ug ato pa nagibutang sa atong sambingan mauna ang atong pagpamupo sa unsay atong gitanom. Personal na. Oo. Nya unsa may requirement sa langit mga igsuon? Us kabuok ra gyud. Unsa man? Nga magtuman ta, magkinabuhi ta sa kabubuton sa hari sa langit. Maora gyud nagikinahanglan. Aron ta malangit, magkinabuhi ta nga magsunod, magtuman sa kabubuton sa hari sa langit. Naman nagitudlo ni Kristo, di ba? Unsa man pag-ampuay ang gitudlo nato? Matuman ang imong pagbuot. Nganong kana man mga igsuon,
Kaya ang ato din pagtuman sa kabubuton sa hari sa langit may suon, mo na atong ekspresyon pagpadayag nga buuta nga makighiusa niya. Ang pagtuman din sa kabubuton sa usa ka linala nga imong adtuan sundom mo din na sa pagpadayag nga buot kang makighiusa niya. Nga dili man nilisod sabton mga igsoon kung maari ta sa atong tawhanong kasinatian, mobita nag-ukabalo lang tang mamalando mo kato sa atong tawanong kasinatian, nagtug-an guni kay natug direksyon may son. Pananglitan na aron makasabot mo nako kani magtuman sa kabubuton, ekspresyon dahil nga makigiusa ka. Kani bang ato bang ato abang pagpanguyab-uyab bitaw, anong manguyab bitaw ta. Oh, sakto, apil ko. Ha. Nakasulay po mo panguyab. Ha? Kami mga bata, wala pa. Tanawan ng manguyab. Di ba? Kanang tao nga manguyab, kana iyang panguyaban, iyan ang pautang unsay layhan anak niya, kamugoy iyang iulog-ulog. Iya gunang sundon, di gunan niya tumanon. Dili niya supakon. Tumanon guna. Would you agree with me? Nya katopong usay ang layhan kay mo po ipakita nga ni uyon ra kanya nituo pod. Di ba no? Nagisugot dayon. Oo. Kaya naman kung siya magkagiusa, manatanawa, human sa ilang panaguyab, nagkadukot, nagminyo. Timaan sa paghiusa. Di ba? Maubita na ang magtiayon mga igsoon, mauna ang atong timaan, usaon nga mahiusa ta. Tanawa ang magtiayon nga nagkahiusa. Di ba? Dili sila, ang matag-usa nila, dili layhan nga mahimong maoy sundon. Dili pwede mingon ang bana, ako'y masunod. Mingon pong asawa, ako'y masunod. Kung silang duha mo'y sundon, unsay mitabo nilang duha? Ha? Bungkag. Pero tanawa, ngano nagkahiusa sila? Kay silang duha, nahimong sumusunod. Nahimo silang sumusunod sa usa katimaan nga sila buot makigiusa. Manatanawa ng bana, pag sit-sit ganis asawa, dili tungod kay under desire siya, dili. Tungod kay buot siyang hiusa siya ang asawa. Muna sa ako red boy tigres among balay, unya kay na may handler. Sunod gud siya. Ang asawa pod, bisag mo yung asawa, ako'y rayna ning balaya, ya kato may hari, buhi pa man. Masunod yun ang hari sa iyang gingharian. Ruwa na magpasabot nga under. Tungod buot sila nga magkahiusa. Mauday na mga igsuon. Nga sa ato pa kung magtuman ta sa kabubuton sa Dios, maunay ato ang ekspresyon nga buota nga makigiusa sa iyahang Pinoyanan, sa iyang gingharian. Maunay requirement na unsa man tong usa. Ang requirement dito mo man nga imuhan ng tawhanong katungod, that is your human rights, that is your human freedom, ikaw mao'y magbuot. Ang Diyos dili makabuot nimo. Insakto gyud na siya. Ngano? Kay kanang pagpili na to langit ug impierno, that is our expression sa atong itong freedom nga gihatag sa Dios nato. Free will. Nga naman, kita katag free will sa Diyos. Kaya di man ta hayop mga igsuon. Tao man ta. Kaya kung wala tayo free will, o sa may nakalahi na to sa hayop, instinct ang maghari na to. Mabita ng talawang atong unang ginikanan. Sa dito pa sila sa paraiso. Di ba giinan sila sa Ginoo. Mainyo ning tanan ay naghilabti ng usa. Anong di ko wala lang unta to aron dili makasala. Now, kung wala tong usa, unsaon man pagpadayag sa freedom, sa free will nga gihatag niya sa iyahang larawan nga gibuhat ang tawo. Dili ba? Mabita na mga igsoon ang pangutana ni giunsa nato paggamit kining mahong gahom nga gihatag sa Dios kanato. Ato ba ning gigamit ang maong free will aron atong pilion ang pagpakigsuod sa Dios? Nga atong freedom nga magkinabuhi ta sa kabubuton, or ato bang gigamit kining gahom sa Dios aron malayo ta niya nga ang atong kabubuton mo'y atong tumanan. That is the question.
Maubitan ng mga igsoon kung makapili ganit taglangit, muna na itong direksyon, kami na itong mga Kristiyanos man ta, mo na nga kinahanglan nga mulahutay ta. Sama ni Elias. Nya unsa may gipalahutay ni Elias, di ba gipakaon sa sapan? Nakita ang mga Kristiyanos, unsa may makapalahutay nato sa atong panaw aron makaabot ta sa atong padulngang gipili. Unsa man pagkauna? Adyas. Ha? Si Kristo. Muna gisgutan sa atong ebanghelyo ron, gipahinumdum na to. Unsa may gipahinom sa atong ebanghelyo? Di ba atong Ginoong Hesus mingon, ako mao ang ang pangagikan sa langit. Ako ang matuod nga pagkalanon. Ang mukaon sa akong unod, makabaton sa kinabuhi. So pangutana, asa man ta makakaon anang iyang unod, uy? Asa man? Dili sa Santos nga misa. Ngobi nang kining atong Santos nga misa mga igsoon, mao ni ang atong pagsaulog sa tugon sa atong Ginoong Hesus. Unsa iyang tugon katong sa katapusang panihapon ba? Tuni usang buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Muna ato siyang gihandom. Sabi atong gihandom. Atong yung niana gabi nga sa gibugdian, ikuha siya og pan. Mipasalamat sa Dios, mipikas ug mihatag siya mga tinunan ug miingon. Dawatan ninyo kini og kan-a kay mao kini ang akong lawas. Mauday na mga igsoon. Aron makalahutay ta, malig-on ta. Nang anong kinalang kinang mukaong gyud tas makapalahutay mo iso atong hinumduman nga ang Dios dunay kaaway. Ug ang kaaway sa Dios mga igsoon magsige nagsulsol nato aron mawad-an taglahay sa atong pagpakabuhi sa kalibutan padulong sa atong panaw. Example ana, kanang ino ni kasayawa sulsulan ka. Tanawa o, ikaw sige kag anis-anis sa imong trabaho, di ra gyud kataman. Tundi mo kauban og watsinanggo kayo, supervisor na nimo. Dili ba? Oh, yung ka dili ka manugal, dili ka mo pusta, di ka mo dawat kwarta panon sa eleksyon. Tanaw atong imong silingan, di sige dawat, sige sugal, di lahi pong sakyanan. Bitaw sa sige kag simba, mo aktibo ka sa parokya, biyaan imong pamilya kay seminar ka dito aron mapalangit ang walay mga pagtuo, nya kanong gitagaan kag sakit, nga cancer, mo na gihigugma sa Dios. Insakto ka. Nan og mutuot ana, unsa may tabo na to? Wad ang taglahay. Unsay kapuslanan ning tanan, sige taghigda. Nya makabutas atong panaw. Dili man. Pero tanawa mga igsoon, sama kang Elias. Gipadaygan siya sa kaayo o gugma sa Dios. Gipadaan siya manulunda. Maubita na nga pagkakaplag ng manulunda mo nang tubag nato sa Salmo. Sa tubagan nato sa Salmo. Tanawa og tagamtama ang kaayo sa Ginoo. Ato usbon? Unsaon man nato pagtagantam, unsaon man nato nga makakita ta sa kaayo sa Ginoo nga nag-amuma, nagdasig nato. Makakita ba ta sa atong panahon ron? Kita ta. Kinsa man nga matagtawo nga muduol nato, kamoy mudasig nato mga tawo nga nagtabang nato, mauna na siya. Ang pagpadayag sa maamumahon nga Dios dinhi nato mga igsoon. Kay ang Dios espiritu man, mo nagagamit nag-influencing siya dinhi nato. Apan ang pangutana, nakita ba nato ni? Di ba atong pagpanabot na yun, mayroon tanga, sus ko, maayo kuning among silingan si Isyot, kanang hatag og init sa baw, na initan na ako ang
buhi-buhi nga hapit na mamatay. Wagoy nakaingon, salamat Ginoo nga imong gihatag sa isyot nga ron makainom mi og sabang init. Kita pa bataan na ron? Wala. Kaya ang atong acknowledgement sa atong experience, my son, unsay makita na to, diha ra gyud taman. Nalimot dayta sa principle sa atong nakita nga mao ang Dios nga kanunay nagpamuhat dinhi kanato mga igsoon. Muna nahitabo po sa atong ebanghelyo ron. Tanaw ang mga tao nga miduol niya, mo ning mga tao to nakakaon bitaw sa tubang multiplication of the bread gani. Mo ni sumpay man nangaon sila pero sa tabo gabagulbol. Kailang gibagulbol. Nganong ningom na siyang gikan sa langit? Kailan man taan ni anak man ni siyang Jose? Silingan man ni nato gadula man may batulata ani. Di ba? Oh, nituo ba na sila nga mao siya di ang matuod nga kalanon pareho sa atong panahon ron. Nituo ba ta nga si Kristo mao ang matuod nga kalanon sa atong kinabuhi? Sama kang Elias. Human niya kaon unsa iyang gibuhat na nihigda na pug balik ra pod. Basig ingon ani puta. Sige tagkalawat, unya human higda ra po tagbalik. Wala ta mo alalay sa grasya sa paglahutay nga mong atong mapadayon nga pagkinabuhi aron mo kap maabot sa atong panahon. Mao ba igsoon importante kayo mo sa panumduman nato kay paano man sa kinabuhi kinahanglan mo alalay ta. Mo irog ta. Munang padayon ta. Nya himuon na to nga si Kristo ang iyang pulong kinabuhi ang pagtulunan kamatuoran mao na atong himuong gabayan sa atong pagpakabuhi sa kalibutan kay diha ta mulahutay mga igsoon. O kinahanglan nga mualalay ta ani dili piding mupundo ta. Kay unsaon mo nato pagsulod sa langit kung mupundo ra ta wala tay buhaton. Kinahanglan na agud tay buhaton so nagoy mahitabo nato. So muna mga igsoon manghinaot kita nga sa kita mga Kristiyanos karong panahon na padayon ta magligon ta sa atong pagtuo mga igsoon. Bahala nag-inon ta sa mga bright nga tao nga kamo mga ignorante gumong tuo mo anang inyong Ginoo nga kanang mga tao sa una nahibal-an na nato katong ilang giingon nga nangamatay kay gihampak og daotang hangin. Karon nakahibalo na ta na pneumonia day na, cancer day na o niya na tay mga tambal. Timok ampo-ampo, tumar mo ani, tambal. Ya, pangutana, kay kato sila, ignorante mo to sila, kay daw tanghangin man tong ilaha. Aro ka, ato-aro, kay na-identify naman, nanatay tambal. Ya, di na ta mga matay. May buntag. Bright na mata kayo. Kabalo na ta, nanatay tambal. Dili na ta mga matay. Matay maghihapon. Unsa may nakalahi sa kamatayon ato mga tawhana kung kita mamatay po unsay nakalahi. O pareho ra. Mo na sa ato in English nang unsay nakalahi pareho ra. The difference is the same. Mo na. Dili ba? So sakli lang mga igsoon. Okay, panaway ta tungod kay kapalangit ta. So be it. What is important is maningkamot ta, makinabuhi, mukaon sa matuod nga kalanon. Muna ni atong Ginoong Hesus, ang mukaon, ang tuo, maluwas. Ang di mo tuo, mamatay. Unsa kamatayon na ang gisgutan mga igsoon? Katong matay isulod tag kahon, dili na mao. Kay kanang kamatayon isulod tag kahon nga atong ikahadlukan gibuntog na nas Ginoo sa iyang pagkabanhaw. Pero dunay ingon sa dunay ikaduhang kamatayon nga buntugon pa. Usab ni ikaduhang kamatayon niyang gisgutan ang impierno kalaglagan nato mga igsoon. Muna manginaot kita nga kitang mga Kristiyanos karong panahon na dinhi ta pangayo nato ang grasya sa paglig-on sa atong pagtuo, pagsalig nato sa atong Ginoong Hesus nga atong tuwa nga sa magyud ang matuod nga kalanon nato nga kita magpakabuhi diha og uban kaniya panginaot nga makaabuta sa kinatumyan sa atong panaw sa kinabuhi ang punting niini nga mao ang pinianan sa langit
sa kinabuhing dayon. Amen.